Шушма елгасы бізде шушы қаля келіп бітті. Мұнда ойнап отыра. Мына біздің ағып чауыл. Мына елғадан. Кішкене елға шыққан аппақ сүт болып ағайын. Мұнда уже ис бек күшлі. Мұнда қазір балықлар бар ма? Балықлары бар, аны мына көрсеңіз оқ балықтарда бұлар енді мутатқа айланып біткенде скорее балығын аны ашарлық түгел уже. Ілік мұнда неше киді? Ну, ілік бұнда еш жақта біз гіл су құйына егінде, шушы елғада мына Шушма елғасында. Бала шаға шақта гіл балық тұтпайық. Балалар нелер басып өтпедіңденсі табиғаттандыр. Но мына бұл маслауыт бек кішілі не бередік соны біз инебіз. Мына өзіңіз қана шақшы шыға башлады көрдіңіз мә, мына уже күшейді. Мына әне шақшы шыға көресіз ме? Нендеген шақшы ақ меміннен. Екімінде жиыншы елдан берілі шушы халді білеміз. Мына қарағыздар, мына неше кетіп көбірдеп шыға. Мына бұл уже мына үсті-үстіне шыға. Неше кетіп көбірдеп шыға. Бұл біздің біттіні соға Вятка елғасына асқата байды. Бұяқ махаллада балық тұту, соқиыну деген нәрсе бітті. Бұл нешінші жылдан енді? 2007 жылларда бұлар сөйтіп, өзгертіп, зурайтып құрылғаннан соң башланды енді бұл хал. Оңғарша да қадыр енді ол. Мощностары бек зор болмағанлықтан Шушма өзі өз күші білән мұны жеңіп барадыр әлі. Har bir yılğanın, har babçın tabiatının öz-özün çiztartı kişi var anı. O kişkine yılğalarının kişkenerek indi o. Zor yılğalarda zorrak ol kış. Anın kişi jetip baradır yelim an karşı. Ne kadar uğur psiyo buldu anın kişi bitti. Şuna iteyin. Biz onu işitmeyiz yine. Ne böyle kübüklenip görünür mü iken? Başlıktan çayın çayın. Ben sayın şu hal yok. Tura da yettiginde bere ol, yamında bere ol, yakında bere ol. O suay türlü yoqtan kelip çıqanı. Türlü yoqtan bere bala ol. Bir jirdegine tuguluk. Totiginde bere ol. İşaplar çıkında enetiginde bir kotanı şuva çıktı. Elden işe jirden bir yolu çıktı. Ne yağını qapqara menen. Bu indi bu şıdı almay bu hazır. Biz indi hazır tutunmaqçı bulabız prokuratura arqılı 90 günge bu organizasyonu yabırğa. Mene şunday zakon var. Bunda öyle bular gana tugul bit. Bunda öyle kommunal xo'jalik var. İste Nariman uramında Baltaşның. Şundan ağıp çatırgan bir ne kadar qoşula. Bulardan ağıp çatırgan bir ne kadar qoşula. Sımı başında kommunalninin üylerinden ağıp çatırgan qoşula. Normada sımı сельхозтехника үйлерінен ағып жатырған канализация. Bütün технологияны соблюдать етіп ішілердір деп ойламын. Бірнешті. Міне шу көз алдында болған. Бірнешті аны. Қыслалар да яши тұрған. Олар біттенді көптен. Қысла шиста жерде гіне яши. Мұнда әлік нендей балықлар бар еді? Мұнда шуртан, бәртес, алабоға, ташбаш, қызыл көз. Мұнда пек көп түрлі балық еді. Бүтен балық yok енді міне қай. Oşarlık değil bu. Onu даже tutup kulağına alsam yangadan sabunlap da isim bitirip bulmuyor. Şu kadar sosu kanalizasyon içinde. Benim de özünüzde size sizler o isim. Benim bundan bir 500 metre isterek çip çistanda su. Bundağı ağılanan balık bit. Balığı mı ne indi ana? Balığı mı ne? Balalar su kuyuna mı ne? Onlar yıl sayın. Şu ekiyetini söylerler onlar akşeşekler ekiyetini. Yıl sayın yağmurlar yağmaganlıktan, kislorod yetmeyenlikten bir türlü isimliklerge elbet çortlar tuğa. Bu su isimlikler şeşek atalar. Şu şeşekler suğa ak tüs biredi. Siz görüyorsunuz mu suğa nerse tüs birgenin? Görüyorsunuz mu sana? Biz ola kiyetke şanik mi? Bizimizin gözümüzge şanik mi? Mene şundan 500 metre üsterek mene biz Nigon'da ok şeşekleri yok. Nigon'da su isimleri yok. Nigon'da balıklar ölmeyi. Üste. Etik 1 kilometre, 10 kilometre üste. Çişmet isli onda. Çişmet isli. Onlar özgertip, zoraytıp kurdular. Malatsi kanişlan sana. Malatsi bir söz yok. Kişilerge iş bireler. Zoraytalar organizasyonu. İşlep çıgarularını arttıralar. O yaktan bir söz yok. Şuşma hesabına bayırga gerek değil.
Biz özübüzde ayttık, балыкчылардан ярдәм кирәк була икән нәрсәдер эшләргә, шушы эшне башкарып чыгару өчен. Без әзер дидек. Юк, алар эндәшмиләр. Алар авызуда. Менә шушы лайла бөтен шушманың төбендә ятты инде хәзер. Төбенә ята инде ул аны. Хәзер без аны әзгенә кузгатып җибәрсәк, монда сулап булмый башлый. Тынны корып ала тагын моның исләре. Менә шушы әйбер. Бөтен бу әнә дигәндә дә ята, әнә тәкърида су әзрәк булган җирдә бигә бит күренә. Шушма төбе шушы лайла белән ятты хәзер. Чишмә төсле елгае бу. Районның йөзек башы иде. Әдәм күркесе. Шушы лайла уже күп сантиметрлы лайла бу хәзер. Менә кап-кара.